Hadin kejing yawat kaba bun sengi ya arngut kisamla ki belajar ngai nak yingsa jongki na duka arpo trik unai lur arhajar arpulai. Ha kaba kawai ke samla kantai kaba kerteng kapiban kentiusun kerpras nam kerta kaba syong basa hamar bisu baru samla senrang uba kerteng wan bok lang kurba nagas nong kentot trau saikli is Kasihil district. Andai hadin bun sengi kejing yawat da ki baying hasem ki para nong snong berkibor pulit da kejing bampoi perkat da kejing sosi ketang ha kajan mit jong kalai trik urisau arhaja arpulai henen kesengi lalap perlapan dikenaru da ki baying bahasem ya kamet yap jong kane kesamla nawa kabadan hatrau saikli. Mat hadin sengi beralap ikamet yap jong kane kesamla menta kesengi kesau trik urisau arhaja arpulai lalapat sa ikamet yap jong usamla senrang wan bok lang kurba na ki benta bakam sejrong jong kane kawa pat nakaliang jong ki pulit kidang hiar menta sakte ki jaka manyo sai ikamet jong uni usamla.